سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا ناي وتر مني وتيو أبزا فيديو زيا مچم أبزا حالفة وان ننوح استزربلو كاب جزية ناب جزية جن مليسو أجدا سنتنا عزيز مزلو أما وكل تهجرات سلزك كاي زلو ترايدي كونس نعلم ملو تلوا زلو بجو بوليتيكا بقطبا بكل مدى يستنكف زلو كونتات ناي راشا يوكرين هنري مچم اتو كونتات أب حوس مودعتان دي بتحي زلو ات مودعتا جن انتهي مثل من أنت أرمني زواجا زلو انتهي علامة دما نابين مبصحي زخلو ويا بزوان زي بزح راشا تدفع الله ويكامز تقبر الله بتاي معرباو ميديا دما راشا خطف يوم توقطو طويلي كقصلا يكلنيو بفلا يبزوان زي ستال ميد زبل قال بقى اخذت يوم اب حدا بوتا منق يبلون يوم زلو ويوم زبلو زلو تي مين ستريم ميديا سي ان ان بي بي سي زخا بعلامه زبحال زلو اكزاكتلي انتهي زكايد زلو ابز فيديو هنرينا እዚ ኩነታት እዚ ድማ መን ምስ መን እዩ ራሻ ካብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ተማሂራላ ዓለም ካብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ተማሂራላ ንራሻ እንታይ ረብሓ ፈጢሩላ ንጥፍኣታ ዝተሓሰበ ብኸመይ መንገዲ እዚ ድማ ንኻል ዓለም ፅልዋ ይፈጥር ኣሎ ክንሪኦ ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ዘረባ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተዛረቦ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣወዳዲርና ክንሪኦ ከለና حقنت على الوديو تخكل ذي خير له ويسكيجا وتصيت متيلو كابتن سوزبولو وصاي متيلو كنرينا لايك جبرو سبورت جبرو عقل جبرو you're gonna learn a lot of things from this video بجيوغرافي بإيكونومي قطبة بوليتيكا ترى يكون نغري بوليتيكا كنرينا قطبة كنرينا بكل مدى وتهدراو مقصاصات كنرينا أمريكان مشارختان نبي بتصحنا له كما يكوني تكون تهدما كنرينا زي عقل تغيركم أقدر استمرت خنوسنا let's start with this one first. And today I am joined by Lieutenant Colonel Daniel Davies, who is somebody who's got an extensive military history, 21 years of active service. He's an inspirational speaker, an inspirational man. So, تريود لهم أجي هذا وتحضروا تمكروا زلو أمريكاوي جنتك أنا ناي mainstream media زي دقم exactly بوتحضروا عينة أميتو التكوينات نابي خير لو كم يوم عين السبات إنا هنروح بدلنا in fact زينا حبريتاز قبرو زلو ناي معكد ناي زينايو ساكت مسجل سبا يكون انترفيو غير زلو up to mainstream media زبحالكم بحال بي بي سي ديو سي ان ان ديو فوكس ديو سكاي ديو كل جزء نتهم نعم زخفلوهم يوم كزارب زفتنو اب نورمال اتهم بواتاتهم زي كفلوا نفسهم زخال سبات سوميم تحبريت حقنا زبنا نسمع حجة كونتات كما يمثل Talk America and Ukraine. Thank you very much for joining us, Lieutenant Colonel. Great to have you on the show. Now, what's the state of play when it comes to America continuing to fund Ukraine in this war? So, درجانا أمريكا عبركتنا أمريكا بزوجز انتهي بلولو هنياتو حنت كابتيا بزوج زي سبز فلتا اب يوتيوب كتريوا زوجزي among Russia and Ukraine na economy ne represent as زوجزي among Russia ملو أوروبا ناتو مالتيو أوروبا كمون أمريكا جابان كندا كالوت كلن هجرات زركبو وجي سلزي راشا نبينا يكونت يوكرين كنت وغازلا دارجاني نزن معبولات عالم وكازم معرباين هجرات بالا نبملئن يا علاش بلا تنزل اذا علاش مبالدما بخال من قد كرينا دحم. You know, it's very much an open question right now if there's going to be any more funding. There may be some more. I predict that some kind of deal will be arranged at some point, but it's not going to be anywhere near as much as I think President Biden was looking for, and it's definitely not going to be an open-ended thing or match what happened in up through the first 22 months of this war when it was over $100 billion. And that being the case, I think that it's the writing is on the wall. I think the reason why you're seeing a lot of slowdown and a less willingness to spend this money is because they see that the first $100 billion made no difference on the change of the war, and that there is no military path for Ukraine to win. And I think that you're probably seeing a move. So تحكي باستفل على من قد يكوت جمير لنسدما أمريكا دهرناي 100 مليون ل 100 مليون ل 100 بليون 100 بليون لليو ناب يوكرين دهرم الآخر قل كنزن جايبلان 900 نايز جنزب زي ناب كامباينتاتن حتى ماتن أمريكا استقمت على جنزبي نيوكرين هي بنايا يمزبلو لك حيبلو تقمت لجنتن كامباينتاتنا يسوارن عني تخفيلو كمدما جرمن كما ب4 بليون دي أقل خفيلة يوكي كمو كل بزحة هجرات أوروبا زنبرن ناي أسوار مخازينو كل تراي كم صرف جيرانين كل كابتر ريزيرف ناتن يبنين سلازي بزح بليون استحر مهاب انتا يكون نتبدأ بدمتا
يوكرين بفتصم كسعر يتخلني ترايدي كونسي اتي تمنتيلو زولو أكال ناي مريتا ون كتمالسو يتخلني أبزاريكم تاني هن نسلك خونا كميلين إذا تريوا زولهم كارتا بملو نا يوكرين مريتيو كباب 10% نا يوكرين مريت راشا تقاطع لا ترايدي كونسي نحوارو كتملسلا وناي كت يتخلني سلامتاي إذا بوتاتات زي مصر راشا وين ركب زولهم حزبي قانقوا راشا مبوق راشا زولهم حزبي زقمتوا اليوم كالاي دما قدم تزخون بسممع متوهبني رعب زوان زقن بوق دم سلا تفاصلو اب استراتيجينا براشا دما كقربو سلا زي دليوم زلو نزي بوتاتات زكبو ما يكونون ان فاكت بزحات وتهدراين كيلاتات كم زبلو مليسهم دفيهم توسخ مريت وسيقهم دحري تسممع كجبر زخيل يوم زبلو زلو زي دما توتهدراو حيلي نابي كيدو نابي مع بيلوس كنسمع امريكا جناب زوان زي هذا چبط خونه مبرهي بالله سدما ني يوكرين كنبو نخل حجز عقمي بلان دليت بلان بليونات ناتتصبيت كلا يوكرين مليونات ونكبو ايدلين يمزلو نا يوكرين صنصواي تودي ابز قربا معلتاتون تزاريب نيرو اكزاكت لمعسي نحنو دوت زانتا نصور ايكونن جن ودو زانتاي بمبال انتوني بلينكن حدا زسدمم زينا هيبوم قدمي حيدة توارح كساب ورح شديشة شو عتسي جو بايدن تايب نيرو كساب مودع تخن حقزكم من اجوخم مساهم علينا كساب مودع تايزبلون يرنت زيلنسكي امريكان كوميا زي قدس افتان عم تواصل لهم غزي جود باي كبلو خاص كفتا يبلومن ميديا دما اب ايدوم سلازخونه درو يوكرين تسفا زيبلو بوتايو مس قلملنا بلو نيجاتيف زينا بزعبا يوكرين جميرهم الله. That people are saying we need to look at a negotiated settlement because it's unrealistic to think that just giving them more money is going to change the outcome. I mean, is there not an argument to say that the amount of money and weapons and expertise that America provided has thus far prevented Russia from actually owning Ukraine? Yeah, I think that's a valid complaint there, or argument that, in fact, had it not been for the massive amount of equipment that the United States has provided, the intelligence support, the millions of rounds of ammunition, thousands and thousands of rockets, training, all that, without all that, I think that Ukraine would have lost in 2022, probably by the middle of the year, if not earlier. But that does not translate into defeating Russia, to driving them out, because there simply militarily isn't the capacity, whether in manpower, equipment, or in ammunition or support. It just doesn't exist on the Ukraine side, and concurrently, the Russian side continues to grow and get larger and more. So, اتكونتات ابزوان زي امريكا بوليتيكانيات امريكا صبغير ترديوا مالو انتاي خصو ولا توسخي 5 بليون نابنت 5 بليون كوسخلهم يتباهل نيرو ات كونغرسنا امريكا بايتون امريكا اي تقبلون ስለዚ ፈሺሉ ማለት እዩ እትሕቶ ድማ መሃብን ደይ መሃብን ጥራይ ዘይኮነ ክንዱ ዝኣክል ገንዘብ ብቐሊሉ ዝወሃቡና ኣይኮነን ግን ወላ ንዑ እንተሂቦሞም ክዕወቱ ከም ዘይክእሉ ተስፋ ስለ ዝቆረፁ እዮም ዩክሬን ዝበዝሕ መንእሰያ ወዲኣቶ እያ ምክንያቱ ብዓይኒ ህዝቢ እንተሪኢኻዮም ህዝቢ ናይ ራሻ ኣፀቢቑ ይዓቢ ካብ ናይ ዩክሬን ስለዚ ወላ እኳ ማዕረ ዝኾነ ክሳራ የጋጥሞም ተሎ ራሻ መሊሳ ሰራዊት ከተብዝሕ ብዙሕ ሰራዊት ኣሰልጢና ናብቲ ቦታ ከተምፅእ ከላ ከምኡ ድማ እቲ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ሓድሽ ኣፅዋር ሓድሽ መዳፍዕ ሓድሽ ታንክታት ፅንሕ ኢልና ክንርኢ ኢና ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ናይ ራሻ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ደይብሎ ምክንያቱ ነቲ ውግእ ክብሉ ብዙሕ ሪሞቢላይዜሽን ስለ ዝገበሩ ዩክሬን ግን ካብ መጀመሪኡ ከተፍሪ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ስለዚ ኣብ መን እያ ትምርኮስ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ድማ ነቲ ከፍርይዎ ዝኽእሉ ኣፍርዮሞ ዝነበሩ ብምሉ ሂቦሞም ተቃፂሉ ይሱ ስለዚ ሓድሽ ካፓሲቲ ክኸፍትሎም ኣይክእሉን እዮም ኣሜሪካ ንነብሳ እቲ ሪዘርቭ ናታ እውን ኣብቲ ብዙሕ ሪዘርቭ ናታ ከም ዘጉደለት ንኻልኦት ንኽትብ ሕጂ ድማ ናይ ዩክሬን ናይ ጋዛ ስለ ዝተኸፈተሎም ክልተ ዓበይቲ ውግኣት ኣብ ሓደ ግዜ ሃንድል ክገብሩ ወይ ከዓ ንክልቲኡ ከማሉ ኣይክእሉን እዮም ብኣፉ ባይደን ከምኡ ኢሉ ነይሩ ክልቲኡ ክንገብር ንኽእል ሱፐር ፓወር ኢና ይብላ ኣሎ ግን again ሳልሳይ ዝዓበየ ግንባር ግን ኣሎ እዚኦም ክልቲኦም ናይ ጋዛ ይኹን ከምኡ ናይ ዩክሬን ኣገደስቲ ውግኣት ኣይኮነን ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ቀንዲ መቀናቅንቶም ቻይና እያ ቻይና እንታይ ትገብረላ ኢንጆይ ትገብረላ ላይፍ ናይ ኣሜሪካ ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ባዕላ ብዝፈጠረቶ ሽግር ካብ ውግእ ናብ ውግእ እናኸደት ትገብሮ ዘላ ዕንወት ናይ ቁጠባ ዕንወት ናይ ወተደራዊ ዓቕማ ዕንወት ናይ ዲፕሎማስያዊ ዓቕማ ቻይና ኮፍ ኢላ ኢንጆይ ትገብረላ ኣሜሪካ ተበላሹ ቻይና ድማ ቀስ ኢላ ብድሕሪት መፅያ يعريا نتو كنتات زيادة كبرن زيادة ربحان ترغبللا سلازي توم إليت نا أمريكا ترديوا مالو زي مزي كابتو زجمروا ولفنا يوججن كوتس سلازي يقولوا حجتنا موداتا مدام دمتان تاخوين له أمريكا استراتيجي خطيرة له يوكرين زبهال بعلي فلت راشا دخيمة راشا نقدفع أبغازا ون قال جيرانوسا أتو كورونا ناف تشاينا كونا لو يزولو تبلان that's why
ناب يوكرين زقبر زو لابركتو قسيلهم ابز حصير وات تطو كبلهم زخلو اب تدغاغامي يدغام على تزربا مالتي more powerful, their economy, all those things show conclusively there is no military path to victory for Ukraine. There's some question marks about how grateful Zelensky has been to the West. I mean, our former defense minister here accused him of treating us like an Amazon shopping center. I mean, do you think he's actually showing the right level of gratitude to American taxpayers? Well, look, I got to be honest. I think there is some of that. I've actually made some comments about that myself, but I also put some of the blame on our side, quite frankly, because we have kind of led him to believe that we're going to give him whatever he needs and that we're going to be there for the long term. And led him to believe that we want you to keep fighting Russia. You know, our Secretary of Defense, Austin, said one of our objectives was to harm Russia. So we're facilitating that. But now then, it didn't work. It didn't drive Russia out, even though Zelensky was saying that ad nauseum for the entire, last 12 months especially. And now then, the reality is setting in for both sides. And there's some embarrassment, and there's also, some trying to figure out what's the way forward, both for the U.S. and ابدي تخالي زلو تحطو تي زيلنسكي ويدما يوكرين امريكا للعاقن حجز جيرات لهم كتبك زخونه يكون مزغانا زي بلو بمخانو نابلو خصو جميرو مالو اتس كريزي نا امريكا قداي كمزي قنطل سلبت كمز بلوخا تفلت كتكلالك مخنياتو ازي ناي يوكرين مراح زلو اتوق اب اسرع كلتن ورح كلتن مزجمره دحر حنت ورحي اب ترك استجبر سمم ويكازته سلام مس بوتين كستمامعو كم كردادونه تكينات كودوا بسممع كفرارمو تسمامعميا ابتوق نتكونتات شعوط طو كيبل زخل عنوت كيور دخل قال هنصاتات اب كيف تحريمو قلاب زنبرلو قليل كساراب زنبرلو هذا ورحنا يتوق بوتين تخيل متيونه تعب بوتاتات مستقاصرو حرايت طو كن بالله انا يلو تسمامعين يريو نتا ورقات كفرما مسبلهم ناي عباي بريطانيا ناي امريكان كي تفرما كنط فعل كاينا كل هيبنا بوتين كمز اللي كابتا عد خطر هذا كلس اب عدون كمز دكم كنغبرينا اجو خايلو اتاليلوم كابتا سمم عتريفهم حجي كنت قمتيلوم تايبل والله راي يبلون حساباتو مزغانا يبلون امريكا انت يربل مزغانا هاغرو سلازعنولو هاغرو كم تعانو غيرم جود باي سلازولودي كمزغنم نا امريكا تحساسبا كمزيو سلدي فلط عايش سلازغوني كونون نخال عالم كم عشا الناشطو سلازخدن زبنات بزدلي ولومي اذا صعداي كبلو خاصنهم قمطلي لهم زصليم يبلوخ ازي فتاو امريكا كبلو صنيهم قمطلي لهم زصلاي امريكا يبلو every هاجر ابغل اركم صنيها دريوم صلايهم يقيروا بوليتيكانياكم سلازي كل تاكايدا كنريو خلنا امريكا نربحها ربح امريكا وين الكخ زرب عشقاريو ربحنا نايتهم ديب ستيتس بحال بدحر مغارجه خوينهم نتهاجر زم حضروا ناتاتهم ربحاي تسجدس كل وق استجبره ملو بملو ناتاتهم بكل مدى يربحوا كندي فيديو امسيالكم الله امسيالكم الله ديفنس اندستري كساب كندي كم زحبت متفلطيهم ناي 2022 2023 ريكورد ليفل مخصبي قبرهم زلو وقع قداسنه تعالوا نعم قال كله اخلي اتي نحرشا اندستريز وننو اب يوكرين اب راشان زلو حرشاتات او سلازبله واغاناتهم بلعلو خوينو امريكا ندادي اندستريناتا اب زلعل درجه خصيباتلو مخنياتو راشان يوروبات صد زنبرت تتوصل زبله سلازي بتاع بعين ربح امريكا ربيحه يا قطباناتون كابت زنبره كرايسيس وصي له ولا كوت حزبي غدا انتلو اتغنزب نابت حزب سلازي كيد قطبانا امريكا كن حجون اب صبو درجه يزلو قطبات تبلاشي زلو قطبا نا اوروبايو بكل مداي زخسرت ابز كنتات اوروبايا كابز كنتات زي نحوارك توصي دا توصنون كال حطويو بزح غزي ازاربنا بناخونه زمت زلي سو حجي اب ازيا انترستينج امنالوات كملاسا فتنينا ناب كاليت ريبورت خيدي راشا انتاي حجيزوا خمزيلا سرفايف كتكبر كاكن رينا حج desire, all around the world now for more say in world affairs, for having the United States taken down, not seeing Russia weakened, don't necessarily want to see China as the dominant power, but there's no real desire to see the United States on top. That unipolar moment for the United States is long gone. And this is, really what we're seeing playing out here, the last moments of this. And, the sad fact is, ابز ابي كفالنا علمنا زلو بحقن دليتن انتهي تبلالا زاكي لا مسلكم يوكرين ازي راش امريكا نخد عنو وي تشاينا قداميت نخد كون هيكون زبس حزب عالم دليتناتو زبس حزب عالم دليتناتو انتايو امريكا كابت زلاتو زلع على حيلك تورد نتاتي مغنياتو تهجم منسك ويكا انا زبل كوترا يكون بحيل دليت كموساد زبل مينتاليتي اكايدانا يوني بولار ويكا حد حيل زلو عالم اتو كنتات نوي حوان
أنا عالمنا سلزة سلجوا ودكاتنا أمريكا زمنة أزيب بزحنا خونا مزيو نابلتي تزارب زلا الزدما أب كوننتن أب حق استمر كسيو نا تشاينا قدام يتخينا عالم حيال نخد كون زمنة بزح يكونن أمريكا وديلا تشاينا أمريكا كالوت حيلتاتن حيالات كون بزحات حيلتات نغلون بر حانت أمريكا ترايت زوز عالم كله زي دلي إنا بزح مزيو هجينا براشا نقمت براشا خيزو كونتات بخميس اليوا listen now please like جبرو support جبرو. The war in Ukraine is making Russia richer. Now, don't look surprised. It is a fact. Just like the fact that Western sanctions. وجئنا يوكرين راشا هبتام يقبرالو يبلغم الله أي أقرمكم وجس خمي جيرنا هجر يهبتما listen carefully إذا قرمي الكونتات أمريكان مع أوروبان ستطبيون نراشا تفتيرو لازو لحدش كونتاتن أزيف ليو this is very shocking سمعج. Sanctions have had little impact on Russian economy, or that the West and the rest of the world is still buying Russian oil. We can tell you that they are also looking to buy Russian weapons. The war zone in Ukraine has become a testing cum exhibition ground. Russia is exhibiting the expertise of its weapons, also their superiority over Western machines that Ukraine is using. Russia's defense sector is booming. Existing weapons are being improved. New weapons are being developed, refined, and used to make battle gains, and also defend these gains. Okay. انتهى قاطعهم مسلكم. This is very very shocking and unexpected. بمعربة وعالم بأوروبا بأمريكا دي تصبيوا وتصيتلو زي مجمريا توقع كجمر كله أوروبا كم زلو مزلو وقع كهون حاسبوا ما ينبرون. انتهى calculation ناتهم miss calculations بحال اتي الجدا أوروبان أمريكان كجبروا زخلو نراشا نبوتين من البعض حدا ورحي. انتو سده دحريو اتقطبنا تتوع وعيلو نتوق كجبر زغل عقم كل ويكون زبل امنات نيروم سلامتاي الجدا ازيو برتع بكل ما نجدد ما نبوتين زخونه نجر كجبر كم زي كل يوم كجبروا حسبوا نيروم اتزاقم جن عقم خازي مفلاتيو عالمنا لومي بنا امريكان اوروبان قطبات راح يكون انت نبرزلا ناي بحق الرياليتي تشيك ويكا حقنتنا عالم حجي تردي وم اوروبا تو ليت اتجدا مسكبروا نستوسنا صبوق يروم سريهم يوم اتجدا قبل علي يوكرين ابراشا زوردو قليل سلازخونه يكون راشا سرفايف جيران تايدا عالم ملو نتناير ناي اوروبا امريكا نجدا كقبله يدلين فعلكم صحتيركم زغبركم ما وق نحنا اباتنا قطبانا خنبلاشا نخلينا بمبال يو اي حنت كابتن قداميتي نتكونتات كتمزمز فتنتيا سعود عرب هندي حنت كابتن قداميتي نتكونتات كتمزمز فتنتيا ان فاكت مع الهندي ندادي كاب راشا جزيهم زي نداديهم اقاميمهم وي كقايرهم كونتينرات قايرهم ناب اوروبا ناب كال عالمهم شطو جميرهم يو اي بزع ገንዘብ امصيا بخمو سعوديا خم غيرا كالوت هغرات ايران وناب كومتات ቻይናውን በአማ ጌራያ ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ነቲ ሓጓፍ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝፈጠርዎ ካልኦት ሃገራት መዝሚዘኖ ስለዚህ እቲ ነዳዲ ናይ ራሻ ካልኦት ዝገዝኡ ኣይሰኣነን ምክንያቱ ነዳዲ ኣዝዩ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዓለም እቲ ነዳዲ ክሽየጥ ስለ ዝጀመረ እቲ እገዳ መጀመርያ ብውይ ሓጓፍ ናቱ ጀሚሩ እቲ ዝዓበየ ንኣሜሪካ ሾክ ገይርዋ ዘሎ ድማ ዝኻላ እዩ ኣብ ውግእ እያ ዘላ ራሻ ስለዚህ ኣፅዋራታ ኩሉ ኣብ ሪል ታይም ኣብ ውግእ ኣንጻር ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ናይ ጀርመን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ፈረንሳ ኣብ ዲቕ ዝበለ ውግኣት ኢሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ክቃፀል ተኽኢሉ መን የቃፅሎ ኣሎ ኣፅዋር ናይ ራሻ ስለዚ ኣፅዋር ናይ ራሻ ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ ኣብ ዓለም ተመስኪሩሉ ኣሎ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናይ ራሻ ድማ ኖርማል ብወታደራዊ ሓይሊ ንኣሜሪካ ትቀናቀና ሃገር ኩሉ ግዜ ሩስያ እያ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ሩስያ ልዕሊ ኣሜሪካ ምዃኑ ፈሊጦም ኣሎ ስለምንታይ ኣሜሪካን ኩሎም መሻርክታን መፂኦም ተጋጢሞም ንፑቲንን ንሰራዊቱን ክስዕርዎ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ኣፅዋር ናይ ራሻ ሓያል ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ ጠለብ ናይ ኣፅዋራቶም ልዕሊ ዓቕሞም ኮይንዎም ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ንሳቶም እቲ ዓብይ ኢንዱስትሪ እቲ ንእሽተይ ኢንዱስትሪ ዝነበረ ናይ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናቶም ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ ኣፅዋር ከምዚ ዶ ናይ ኣብርሃምስ ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ድፋዕ ኣብ ውግእ ምስ ተራኸቡ ግን መን እዩ ዝያዳ ዘቃፅል ዘሎ መን እዩ ዝያዳ ዘጥፍእ ዘሎ እንተሪና ቢልየንስ ታንክታትን መዳፍዕን መፅኡ ወላ ሓንቲ ውፅኢት ከምፅእ ኣይከኣለን ኣሎ ኣብቲ መሬት ናይ ዩክሬን ስለዚ እንታይ እዩ ዓለምና ትርእላ ኣፅዋር ብዋጋ ሕስር ዝበለ ብዙሕ ትንተናን ማሕለታትን ዘይትገብረሉ ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣፅዋር ናይ መን ኣብ ዓለም ሕጂ ናይ ራሻ እዩ ሌስን ናው ኬርፉሊ ክሳብ ክንደይ ካብቲ ውግእ መክሰብ ንራሻ ይፅበያ ከም ዘሎ The world is watching and buyers are taking note. No one knows this better than Russia.
it is preparing for a boom in orders. Its defense sector has significantly increased its output. From missiles to drones, aircraft, and ammunition, production has been ramped up across the defense sector. Rostec has increased production of some of its military hardware by over 10 times. From Africa alone, Russia has received contracts worth $5.2 billion. At home, Russia's ground forces received 1,500 modernized tanks. Sure, a lot of these machines are currently being used and marketed in the battlefield, but quite a lot of them are also being delivered abroad. And most of it will be up for sale once the war ends. Russia's United Aircraft Corporation, or እንታይ ንርኢ ኣለና ዓለም ሙሉእ ትጥምት ኣላ ቆላሕተናታ ራሻ ክሸጠልካ ክላ ኣፅዋር ካብ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ዲኻ ገለ ዶ እናበሉ ብዙሕ ሕቶታት ኣይቕርቡልካን እዮም ልክዕ ቻይና እውን ከምኡ እዮም ዳትስ ዋይ ሃገራት ካብኣቶም ኣብ ኣሜሪካ ክትገዝእ ተኮይንካ መዓት ኮንዲሽንስ እዩ ዘለዎ ንእስራኤል ጥራይ እዮም ኮንዲሽን ወይ ከዓ ቅድመ ኩነት ዘይገብሩላ ኣብኡ ከሎ ዝብዋ ዘለዉ እስራኤል ኢኻ እቲ ዝኸፈ ግፍዒ በታ ኣፅዋር ትፍፅም ዘላ ዘገርም እዩ ናይ ዓለምና ነገር ናይ ኣሜሪካ ነገር ዘገርም እዩ ኣብ ዓለም እቲ ዝያዳ ግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍፀመሉ ዘሎ ውግእ ኣነ ይኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ ዩኤንን ካልኦት ኩሎም ሂማን ራይትስን ዝብልዎ ዘሎ እዩ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኩናት እዩ ንቆልዓን ሰበይትን ሶ ራሻ ኩሉ እቲ ትገብሮ ዘላ ኣፅዋር ሓደ ኣብ ሪል ውግእ ኣብ ዝበርትዕ ውግእ ኣንጻር ኣሜሪካ ኔቶን ይፍተን ኣሎ ተፅዋር ስለዚ እቲ ብቅዓቱ እቲ ዓቕምናቱ ኣንጻር እቲ ዝበርትዕ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝበሃል ኣብ ዓለም ኣንጻሩ ኣድማዕነቱ ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ ኩሉ እቲ ነቲ ውግእ ክትብል ራሻ ብዙሕ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ እቲ ሚሊተሪ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ወይ ከዓ ውግእ ማለት ብርቱዕ ሰራዊት ኣለካ ማለት ኣይኮነን ኣፅዋር ኣለካ የብልካ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሎሚ ሓደ ካብቲ ራሻ ብዝያዳ ኣስፊሓቶ ዝበሃል ዘሎ ድሕሪ እዚ ኩናት ድሮንስ እዩ ናይ ድሮን ዓቕምናታ ትውግእ ዳርጋ ብዝለዓለ ብድሮን እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ኢራን ሓጊዛታ እዩ ዝበሃል ናይ ኢራን ብዙሕ ድሮንስ ኣብኡ መፂኦም እዮም ግን ንሳውነት ናይ ዓቕምና ድሮንስ ናታ ዓቕምታት ናይ ታንክታት ናታ ናይ ሚሳይላት ናታ ናይ ሄሊኮፕተራት ነፈርቲ ኩናት ኩላቶም ረይዎም ኩላቶም ብቅዓቶም ኣብ ዝበርትዐ ውግእ ናይ ዓለም ቴስትድ ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ ካልኦት ሃገራት ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ ዘይኮና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣሜሪካ ብዙሓት ሃገራት ስለ ጠልቦታ ኣፅዋር ሪጋ 6 ዓመት ገለ ዘድልየካ ንኣብነት ኣብ 2017-18 ዝኣዘዘቶ ኣፅዋራት ናይ ታይዋን ከምኡውን ናይ ስዑድያ ክሳብ ሕጂ ኣይበፅሐሎምን ኣሎ ስለምንታይ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወስድ እቲ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ዝሑል ስለ ዝኾነ ብመንፅር ናይ ካልኦት ሃገራት ራሻ ግን ኣብ ቅልጡፍ ግዜ ሰሪሓ ነቲ ትሰርሖ ዘላ ኣብ ድፋዕ ትጥቀመሉ ዘላ ብፍላይ ትውግእ ጠጠው ተኢሉ there will be a huge boom na economy is ዝበሃል ዘሎ UAC has received an order for 76 Su-57s from the country's aerospace forces. The Sukhoi Su-57 is a 5th generation fighter. It is designed to destroy all types of targets, be it from air, ground or sea. This aircraft can reach a supersonic cruising speed. It has the most advanced onboard radio equipment, including an electronic second pilot. In other words, the aircraft has an artificial intelligence pilot assisting the human fighter pilot. For obvious reasons, it's hard to pinpoint how እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነፈርቲ ኩናት ይኹን ካልእ ዓይነት ኣፅዋራት ናቶም መብዛሕትኡ ኣፅዋር ፅቡቕ ይብሉኻ ሓደ ካብቲ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ገለ ካብ ታንክታት ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ፍሉያት እየን ዝበሃላ ዝነበራ ኣብ ጋዛ ከምኡ ድማ ኣብ ዩክሬን ብቐሊሉ ክጥቅዓን ክጠፍኣን ክቃፀላን ተረኣየን እየን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ራሻ 2 ድን ዋላ 3 ተን ዝበለፀ ታንክታት ድን ገለ ዝበሃላ ናይ ኣሜሪካ ማሪኾም እዮም already so they have the technology they have seen the capability ብዙሕ ከማን ኣብ ትዊተር ወፂኡ ነይሩ ሓበሬታ so እንታይ ዝበሃል ዘሎ ራሻ እቲ ዓቕሚ ናይ ወታደራዊ ዓቕምናታ ንኤውሮጳን ንኣሜሪካን ብሓደ ተደሚሮም ነቕከብልዎም ኣይከኣሉን ኣሎ ምክንያቱ ናይ ዩክሬን ናይ ኣሜሪካን ውግእ ዝበሃል የለን ኣብዚ ናይ ዩክሬንን ናይ ራሻን ውግእ ዝበሃል የለን ዩክሬን ምስ ራሻ ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ የብላን ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳን ሓገዝ ወሲዳ ከለኻ ማን ኣይከኣለቱን ኣላ ስለዚ ሰብ ናይ ዩክሬን ጥራይ ኣብኡ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝመውት ዘሎ ወታደር ጥራይ ዩክሬናዊ እምበር ኩሉ እቲ ካልእ ናይ ቴክኒካዊ ድዩ ወታደራዊ ድዩ ስልያዊ ድዩ ኤቭሪ ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝዓበየ ድሕሪኡ ድማ ካብ ኤውሮጳ ስለዚ እቲ ውግእ ኣሜሪካ ምስ ራሻ ኣይኮነን ዘሎ እዚ ዩክሬን ምስ ራሻ ዝብል ቃል ክንቅይሮ ኣለና Exactly, this aircraft is being used in Ukraine, but there are two things that we can confirm. Number one, in the year 2022, after the war in Ukraine started, the United Aircraft Corporation's head, Yuri Slosar, had said that Su-57 shows its best side during a special operation. He added, and I'm quoting now, "I have heard feedback from the Aerospace Forces and the Ministry of Defense. We are receiving feedback and are proud that the aircraft is now at the stage of serial production." And cut to 2023. The order for Su-57 doubled. In November, the UAC registered a patent for another aircraft.
two-seater version of the Su-57. The UAC said that this aircraft would, quote-unquote, act as an airborne command post for network-oriented operations. This is what I meant by advancing existing machines and developing new ones. Let's now talk about marketing. Rosobaronexport is the state company that takes care of Russian defense export. It's basically the state arms seller. The catalog on its website is constantly being updated. In November, the company's CEO was attending the Dubai 2023 Air Show. The Su-57E fifth-generation fighter had been put on display. The CEO expressed his hope of exporting the aircraft to the UAE one day. After Dubai, Rosobaronexport headed to Egypt. It took part in the international defense industry. كم تريوا زلهم بزح ناي ديفنس اندستري شوس ناوتو اصوارتهم يريلو اتطلب دما بزحيو of course اب زوان እዚ ተቀዳምነት ናይቲ ሃገር እትውጊ ክኸውን ዝኽእል ናብ ትውጋቶ ኪሮም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ምክንያቱ ናይ ሰርቫይቫል ኩነታት እውን ስለ ዝኾነ እንተኾነ እቲ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ንራሻ ብግምጣል የርባሓ ከም ዘሎ ኩሉ ነገር ብግምጣል እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ንኸምዚ ዓይነት ንጥፋትካ ሓደጋ ከውርደልካ ዝኽእል ምክንያቱ ናይ ዩክሬን ራሻ ውግእ ኣሜሪካ ረብሓናታ ንዩክሬን ናፃ ንኸተውፅእ ገለ ኣይኮነን ንራሻ ኮምፕሊትሊ ከተዕንዋ እያ ደልያ ነይራ እንታይ ከቲ ዕላማ ፅንሂድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክገልፆ እዩ እቲ ዕላማ ካብ ነዊሕ ዝተሃንደሰሉ ዕላማ እዩ ነይሩ እዚ ብቐሊሉ ሕጂ ዩክሬን ከምዚ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝብሎ ብዙሕ ግዜ ካብ ንሰምዖ ራሻ ንዩክሬን ስለ ዝወረረታ ይውግእ ጀሚሩ ነው 2008 ኦልሬዲ ዝውግእ ክጅምር ምዃኑ ተወዲኡ ነይሩ 2008 ኣሜሪካ ነቲ ናይ 1991 ዝተፈራረሙሉ እቲ ኔቶ ዝበሃል ንምብራቕ ከየስፋሕፍሕ ኣሜሪካ ቃላ ዝሃበታ ንራሻ ንዑ ጥሒሳ 8-9 ሃገራት ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነት ዩክሬን ግን ሬድ ላይን ወይ ከዓ ቀይሕ መስመር እያ ኢሎም ነይሮም ራሻ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ካብ ዩክሬን ብቐጥታ ንፀጥታና ክፀልውና ስለ ትኽእሉ ኢሎም ነጊሮሞም ነይሮም ባዕልኩም ትፈልጡ እንታይ ዓቕሚ ኣለኩም ንዓና ጠጠው ከተብሉና ብምባል ኣብ 2008 ዩክሬን ክትኣቱ እያ ምስ በሉ ኣብቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ኣብ ሃንጋሪ ዝግበር ዝነበረ ውዕል ናይ ኔቶ ድሕሪኡ እቲ ኩነታት ናብ ውግእ ክኸይድ ከም ዝኽእል ተፈሊጡ ማለት እዩ ሶ እዚ ኩነታት እዚ ትማሊ ዝመፀ ይኮነ ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ብተመሳሳሊ ናይ ፑቲን ጠለብ ሓንቲ እያ ነይራ ዩክሬን ድሌታ ክትከውን ትኽእል እያ ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን የብላን ግን ምክንያቱ ንፀጥታና እቲ ኔቶ ዝበሃል ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓይሊ ናታ ኣብ ኣፍንጫኻ ምምፃእ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኩባ ኮሙኒስት ሃገር እያ ነይራ ኣፅዋር ናይ ራሻ ናይ ሕብረት ሶቪየት ናብ ኩባ ምስ መፀ ካልኣይ ኩናት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክጅምር ተዳልዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣብ ጥቃ ወታደራዊ ዓቕሚ ክፍጠር ስለ ዘይትደሊ ሕጂ ቻይና ምስ ኩባ ዝምድና ጀሚራ ኣላ ኣይም ሹር ኣብ ጥቃ ክመፅዋ ይደልን እያ ስለምንታይ ግን ኣብ ናይ ካልኦት መፅያ ድሌታ ክትገብር ትፈቱ እዚ ከዓ ዳብል ስታንዳርድ ኣሜሪካ ሕግታት ንዓኻትኩም እምበር ንዓይ ሕጊ የለን ኣነ ዝብሎ እዩ ዝኸውን ዝብል ዘረባ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ናብታ ኔክስት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንሓልፍ ኢና ፕሊዝ ላይ ግበሩ I hope ገለ ነገር ካትመሃሩሉ exhibition in Cairo. Russia showcased its finest aircraft, armored vehicles, missile systems as the war in Ukraine continued and Kiev struggled to make military gains. Russia exhibited its artillery system, UAVs, small arms and ammunition as weapons that will also prove to be effective for Africa in its fight against terror. This year alone, African countries accounted for over 30% of Rosobaronexport's total supplies. The total value of these contracts is estimated to be over $5.2 billion. IL-76 is another aircraft that Russia is betting big on. كم تريوا لهم ناب أفريقيا تتسدد ناي أسوار يحزني أزي كبر يز أسوار زي أبو جزر الهجر عبي عدل ناي بيزنس ناي سدد ناي أسوار هالليوا نعمل عالم ريجاتات معاتيو أسوار ناخد جزر ريجايو ديسكاونت بهالوني لن مغنياتو تسريكا من قدامنا تركب يزول تكونتات سلازي كم تريوا زلهم نا أفريقيا بزح أسوارات كمتيو إذا أسوارات زي ما خم عبلنا يكونن نخطف عنا يجن it is what it is راشا تدشيتاتو كاب أمريكا نزبنات ناقزوود صنحيو حدش نقر ونا يكونن هجي أبتا ناي مودة كفار كحل فيه جزيا خين وسد زيا ناس معنا نغيد Who is a terrorist? Man, we have to define the word terrorist. Who did the First World War? Who made those heavy guns and killed millions and millions of people? Who did that? Who fought Second World War? Who went... Okay, let's listen now. من يتي قبرش برا بحكي أبزا قد إزيا President سياسة هبا مجلس إسكان اسمع. أصل ما تفهمه. أو كندا 5 ترهيبات مالية أو 5 ترهيبات إثنيك.
ወይ መበቆላውያን ዝበሃሉ ህዝብታት ፀኒቶም ድሒሎም ኣብ ዝኸድዎ መሬት ኣብቲ ዘመንቲ ነቲ መበቆላዊ ህዝቢ ተፅንቶ መሬቱ ክትወስድ ምንቲ ምግባት ከመይ ገይሩ ተኸስኪሱ ብኣሜሪካ ድሒሎም ኣፅሪሞ ነቲ መበቆላዊ ዝበሃል ኣሎ የለን ካልእ ምስ ሰኣኑ ብድራግን ብገለን ገይሮም ከማን በታቲኖሞ ኣሰሩ እውን ኣሎ ኢልካ ሎሞ ክትዛረባ መሬት ናይ መን እዩ ዋናታቱ የለውን ኢልካ የለውን ጠፊኦም ነቲ መሬት ከልሚዕዎም ዝደለዩ እንታይ ገይሮም ባሮ ተድልይዎም ዝኩሉ ባርያ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ኣትላንቲክ ጠሊቁ ተረፈን ብሕማም ዝጠፍአን ዘበለን ተራሪፍካ ሕጂ ዘሎ 10 ሚእታዊ ዝኸውን ፀሊም ኣሜሪካዊ ዝበሃል ባርያ እዩ ነይሩ ብኡ እዩ ሕርሻ ማዕቢሉ ባህሊ እዩ ንክንደይ ዓመታት ከይዲ ባርነት ኣብ ኣሜሪካ ተይሎም እቶም ደበርዩ ነበሩ ወነንቲ ናይ ባርያ ዝበሃሉ እማኾ ገበቲ እዮም ነይሮም እቲ ዝኮስኮስዎ ባህሊ ናይቲ ዳሕራይ ዝመፀ ስርዓት ዋላ ምስ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ምስ መፀ ዝፈጠርዎ ካብ ደገ ዓቕምን ናምፃኻ ባርያ ወይ ኣገልጋልን ናምፃኻ ትሰርሕ መሰረታዊ ናይ ተሓሳስብኦም ቃልና ስስዕ እዩ ደይናትካ ትወስድ ትግብት ናይ ካልኦት ጉልበት ትምዝምዝ የለን እዚ ኖርሚ ናታቶም ምሙር እዩ ሎሚ ብ21 ክፍለ ዘመን ንሪኦ ዘለና ካብቲ ናይ 20 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ካብ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ብምንታይ ይፍለ ኣሜሪካ እዮም እዚኣቶም እና ኣሜሪካ ኢና ንዛረቡ ኣይግባእን ኣሜሪካ ህዝቢ ኣሜሪካ ማለት ኢና ንዛረብ ዘለና መሬት ኣሜሪካ ኢና ንዛረብ እዞም ነዚ ዓለም ሰላም ከሊኦም ዘለዉ ግን ዕማኮ እዮም በዝን በትን ግን ግዜ ዝሕል ኩናት ነይሩዎም ተራ ዓብሊሎም ዝገበትዎ ገቢቶም ዝጨፍልቅዎ ጨፍሊቆም ቪየትናም ካልኦት ብዙሕ ኣብነታት ከተምፅእ ትኽእላ ባህሊ ቃና ናይ ኣእምሮ እዩ ካልእ ኣማራፂታት የለን ከይድካ ትዘምት ዘይናትካ ትወስድ ተዚ ትጭልግም ነቲ ተብል ባህሊ ኣብ ኣፅምቶም ዝሰረፀ ባህሊ ብኡ ኣይቅይርን ኣጋጣሚ ናይ ዝሕል ኩናት ፀገም ናቶም ጥራይ ኣይኮነን ነይሮም ሶቪየት ዝበሃል ነበረ ቀፅሪ ንገዛእ ርእሱ ናቱ ፀገማት ስለ ዝነበሮ ጎርባቸቭ መፅዩ ሬስቶሬክ ኢሉ ሓደ ኢሉ ታቸር ሬጋን ኣጣቂዖምሉ ጎርቢ ኢሎሞ ነታ ሕብረት ሶቪየት ዝበሃል ነበረ ትፋሕፋሕ ኣብልዋ ኣስኪርዎም ዝንኣታቱ እቲ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ኣተሓሳስባ ካበይ እዮም ኣምፅኦምዎ ስለምንታይ መፅኡ እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ናይ ኮልድ ወር ዝነበረ መቃፅፅቲ ኣለና መወዳድርቲ ኣለና ሶቪየት ናይ ሶቪየት ቀፅሪ ዝበሃል ነይሩ ባሕፋሕ ምስ በለ ደጊም ዓለም ናና ነዚ መፅእ ዘሎ 2-3 ወለዶታት ክንቆፃፀራ ኢና ዝወዳደረና ኩሉ ይብሉን ብቁጠባ ዝወዳደረና የለ ብቴክኖሎጂ ዝወዳደረና ኣይክህሉን ብወታደራዊ ሓይሊ ዝወዳደረና ኩሉ ክወዳደረና ምትፈተነ ከዓ ክንቅርቁሮ ኢና ካብ ኮንቴይንመንት ዝበሃል ካብኡ እዮም ኣምፅኦሞ ተሓሳስባ እንታይ ማለት እዩ እንድሕልካ መቐፀልታ ናይ ባህሎም እዩ ናይ ፖለቲካዊ ባህሎምን ኣተሓሳስቦምን ኣብ ዓለም ደረጃ ኣብ ዓለም ሰላም የለን ንምንታይ እንድሕር ተባሂልካ ንሳቶም እዮም ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ዕግርግራት ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ይኹን ዋላ ዝሕጂ ዘለና ትዝኸፍአ ግን ምስ ምውዳእ ዝሕል ኩናት ዓሪፎም ኮፍ ኣይበሉን ካላት ዓለም ሒዝና ኢና ስለዚ ሓፍ ክብል ዝፈተነ ክድቆስ እዩ ጥራይ ተኻልእ ፀጋታት ናይ ዓለም ትዘምት ንዓለም ከፋፊልካ ነናሓዘዙ ናዋቕኻ ትገዝእ እብል ሕጂ እዚ ሓድሽ ኣውፅኦሞ ዘሎ ሰነዳት እንታይ ሓድሽ ኣለዎ ካብቲ ኣብ ዝሕል ኩናት ዝነበረ ድሕሪ ዝሕል ኩናት ዘማዕበልዎ ናይ እንኮ ቆፅራዊ ዝበሃል ሕጂ ኮምፒቲሽን ውድድር ዝበሃል ኣትዮም ኣለዎ ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣይፈልጥን እዮም ሳት ኮምፒቲሽን ዝበሃል የለን ዘረባ ትሽቅጠሉ መተጋጊየሉ እንተዘይ ኮይኑ ዚሮ ሳሚ ናታቶም ኮምፒቲሽን ወዳደረካ ንዓተ ወዳደረን ብለካ ትወዳደር እንድሕር ኮንካ ግን ሓንኩሉ የውድቐካ ቅድመካ ምንቲ ውድድር ይብለካ ንዑ ዚሮ ሳሚ ሕጂ ዝፅሒፎሞ ዘለዉ ወረቃቕቲ ዋላ ሓንቲ መለስ ኣይብሉን ዋላ ሓንቲ ሓንቲ ዘምፅሉ ይብሉን ከመይ ገይሮም ነዛ ሕጂ 30 ዓመታት ፈቲኖም ዝፈሸለቶም ናይ እንቆ ቆፅራዊ ስርዓት ንዓ ከመይ ገይሮም መልክዕ ትሕዝዋ ብግብሪ እንተሪኢካ እዩ ዝበሃል የለን ሕጂ መምክነታ ናይ ዩክሬን ገይሮም ካንፅዎ ደልዩ ዘለዎ ከም ብሓድሽ ኔቶ ዝበሃል ፋሕፋሕ ኢሉ የለን ዓቕሚ ዝበሃል ግን የብሉን ንዕኡ ከም ብሓድሽ ከተበራብሮ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ ፈለማ ናይ 30 ዓመታት ሽዑ ብዝረኣዮም ዝነበረ ናዕታቶም ምስ ናይ ዝሕል ኩናት ተመክሮ ኣዛሚትካ እቲ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ሩስያ ስለ ዝኾነ ንሩስያ ኮንቴይን ድሕር ጌርካ ዕብለላኻ ከተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓለም ስለዚ ኮንቴይንመንት ቀዳምነት ሩስያ እቲ ዝዓበየ ስጋኣት ዝረኣዮም ዝነበረ ሽዑ ንሩስያ ከመይ ጌርካ ኮንቴይን ትገብራ ኣብ ክራይንያ ምፃእ ኣብ ኡክራይንያ ምፃእ ኣብ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ንዓተን እናደገፍካ ከመይ ጌርካ ትቅርቅራ ሶቪየት ከምዘይ ትወዳደር ምክንያቱ ሰረት ናይ ቴክኖሎጂ ቤዝ ናይ ሩስያ ካልእ ተፈላለየ ወታደራዊ ዝበሃሉ ግምታት ኢኻ ተወዳዳሪት ክትከውን ትኽእል ኣለና ሽዑ ዝነበረ ናታቶም ስሕታን ቅመረ እዩ ዝብላ ኣነ ቻይና ፓወር ሃውስ እያ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ሕሱር ሰዓት ኣሎ ሕሱር ጉርበት ኣሎ መበገሲ ዝኸውን ሓደ ኢንዱስትሪታት ኣሎ ስለዚ ንቻይና ክንጥቀመላ ምእንቲ ብሙሉኡ ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ምህዞታት ቴክኖሎጂ ሓድሽ እንተኣትብሎ ናብኡ ተስግሮ
بتو دلو حصور ليبر حصور ساعات تحط درجة ناي هالكي كتقبل تغيلها بليونات يقونا تريليونات هم كتقبل تغيلها هجي نشاينا تقملها نتي قبل الآخر رجع وصل من أنتي أبدأ 3 عامات جن أنصار تدليون تحلمون شاينا بقوله هلا وسع شاينا لومي بقطبة بوتادرا وحيل بالتكنولوجي بالتفل عليه خالي ملك عيتات قدامتي أنت تبع لهم الجنان أكلان أبز مثلا 10 عامات شاينا نبي قصة هاد كيد أمريكا ونبي قصة هاد كيد إن قالوت أمريكا محظوظ بحالا نبي كلا عند هريلكا يلا أجي شفت مثلا أجي بلش قبل دلو كعيدات عند هرينا بار سقاتنا قصر حدا سقاتنا شاينا لذي كونتينمنت ناي شاينا وهم يتبلو زي 10 معلتي 10 معلتي قبل دوزو دلو حدش بتورا اوتوماترينا فير كومبيتيشن لك شتا في كومبيتيشن بحاله امن كومبيتيشن بحاله بامرو ما يسرعني زيرو صانع وعم نقول لهم سره لذي نشاينا قرقروا اقول لهم كم يقرم قرقروا اقاطعنا يجي ناي شاينا نا روسيان كا بديفولت دي وانا مدت نخلطيهم دقنا انا تكعتي الرايهم سلازلو ناكلتيهم متحبارات ندير لنا نبل اما انفطاتوا لنا يوكرين مسمسن قداين تراي عبر استيقان يوكرين اوجت خمسه مساله جلوباوي عالماوي لوطي بفلا ب3 عامات يوني بولار سرعات مسرتنا لهم جمروا الفشل اجندا نوعو هم يجرهم سغاغنو تمليسا ابو دايغن لو انت مسالوا وودادرهم كل يقولون علم كغبطوا لهم ددلوا نغير ابدلوا ساعات وصدق يقولوا لهم رمصو دلوا رمصو يقولوا لهم وودادر تدبلوا لو يقولوا لهم زغونتات نقوم دفقد مسل حلمي يدبلنا زي زغونتاتهم يكفلطوا سلا بهجي ناي وشتهم سمعت ترى كرغاغصو سلدلي خردوا ونقولوا ديم دايل كاي ردوا زورااتو چمدلو حدشتي استراتيجيتهم غلص يملاو چمدلو ناتاتهم ناي قمرا جيغا لرغاغص راي بوها فطروا دخول عندران ناي عندرهم صعبيناتن زنريو دلنا مرقيهم حسيبهم يخونون الماميهم نعلم رقات فطروا الله اليوم وسلامكم صلى الله اليوم رهواونكم صلى اليوم الكاي تحسبنا هاي حدا درارت منزع ناي حدا مساحه منزع لازم تقصلقم لازم ترقص ناي عكا سرعتي ناي عكا سرعت كبهلنا يتحسسوا مسرتي اذا يجي نريو دلنا توديو لحلكونا تابكيو كيو تبايلو قطامه خمسنا ناسنتنا قطامه مسيو كل دخل عالم تغيرات سلدل حجنا بحشرنا اوتينا دبلنا زند حلفا 3 عامات درينايو نزنا يتمالنا اجندا قلنا كالوت مغابريوم ابك كبابي تفطروا دلو زيرقات ناتاتهم كند تنكي كلمه مخنيتا لول كا تزاربوا ناي تخلينا مغابريا دولول غبر مخسب علني دبل علني البحال كان زين ويانا عبيت قدرات دولول صفي قرشي تابكا بدلكنا مساعدهم تخيل تصفيحها قرشي توسط كاي قومنا غلم صوم تخيل الله خيط كتمل تغيلا اما ودعتا ግን نايزني عالم سلام زرق دولو قصاله قطعت بمسو دولو انت يطنقو هبي دوغز دولو انت هيك ناقات بعد يا عجز الله هناك او كبابينا انت يصلوالو اذا هي جمع صنعنا 3 عامات استراتيجي فحفايل تباتاتني عجيب من قد يوكرين جرم روسيا خو سعروا يم كل ነገር كودو يم دحلك بينا عقمن بينا لوجيك كم خون خيل صباح نقول خن شاينا كونتين غبروا تبغيسون وين كنقرقر عينا خندرت عينا شاينا يلون غبروا صوتا يوقاصو مسل بينا لوجيك كم الك تحسب تخيل زو فتروا دلي دلو باسيفيك تفل عليه خوابيتات حنسا مسندي نهندي مس شاينا تغاچوا مس نهندي مس باكستان تغاچو هندي تمس مس جابان مس استراليا مس دول كوريا اغاطاتيم كحله الايانس فتر فيليبين تاي تقبر ابزن تاي تقبر نايدي طفشه مهزو يدنا مستفشه سب مهزو بزن بتنطبق نبي كصاحب كي تخل امريكا بزي حج زلا تخه وزغل دو خساره خساره كتملسه تخل ديا اسات 32 تريليون عداد له هاجر هبتي يدول دلو دولار زقطليا ورقتنا حتى ما تزرقح دلو قطبه نبي قصو خيدي صباح نقو زي حج زرينا دلو من قد نا يوكرين دلو اكزيبيشن نا وتهدراوي اصوار نبي قصو انت اعلامه زركا تليقا اذا حمام زي خساب زي تحقسه او كبابينا خون وصاخو كبابينا بوزح نجر ونصبه نخيل الغول ግን نرجعتنا سلامنا نرهوانا استراتيجينا فلتنا نسرع اذا بده وطات زغن ترف يكون اذا بده هذلو معلتو بليخ وديو الكا تحسب تغيرا بزي حج زلوون صباح اندهر صباحن كحسبو تقولو ግን አይቀርነ ተማሉ ቂና ተወዲ ናይ جانداويانه بوده كشو ما يحضرنا كم يركا خلي شجرات تفطر بين تفطر كم يركا تطاقص كم يركا تنقط كم يركا تمنزع خيو هو اليوم زباله زبل دحر الله خيلو
أو جيجا هم تناطاتهم كودقت ديكون رأيك نحجي إذا عالمنا درب الزلو ولا إذا حدش وراءاتهم جمود له كنبه بالو أو مونجو مسمارات من نام بقى خطر الضغط كذا هذا كان تاعم دولو دلو إذا نحجي الكونتينمنت لهم سريع من دلو بدرجة نمالوتي بجنبها روسيا تسرع تغل شاينا مسات مسه إيران كوتوا يقولون أو سمين كوريا لهم كوتوا يقولون خالوت يقولون بوزع تليستا تو تاي سمدلو ما مخنيتات لهم تاي سمدلو بو تراي تحصير الترفا كنا تفلسفنا قالنا نعمرون حساب ده يتغيره مجباتنا عالم مقصصرنا عالم دبال كاب حنقولون كيوسه بمجابرياتات كسرحوا إلهم دفطروا ويفطروا أنا قلقلتي متخابن طبيعتن أبكر كبابيهم صزقل سجن بجبوا خنباب سلدلوا نقول من باب مفلات رايدة كنا فتحوا مترقول لك مدلوات جاك سنة كلا لك أو كوابينا قرن أفريقيا كم تري ورا لهم exactly I think بزح زرب عزد ليك كنا أنتو كنتات بفلاي أبزح حجوي نطبخينا كنري خلنا تمساسالي الشوية أمريكا بتي كعبت وازفتنا بتي عطفنجرب نعان خشفون زقبرو فتنتات نابت مخاد نابت متاو كابتنابتي زلا نريو زلنا I think ጽቡቅ ጌሩ ገሊጽ ወሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለዚ ትኩነታት ብህዝቢ ኣሜሪካ ወይ ካ ሃገር ኣሜሪካ ትገብረላ ኢልካ ክትዛረቡ ናይ ትኽእልኒኻ ስፔሻል ኢንትረስት ፍሉይ ረብሓ ዘለዎም ፍሉይ ፅልዋ ዘለዎም ፍሉይ ሃብቲ ዘለዎም ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ነቲ ሃገር ኢቨን ኣብ ኣሜሪካውን ብርቱዕ ተቃዋሚ ዘለዎም እዚኣቶም ዞም ኣካላት ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናቶም ዝእዝዙ some እዮም ነቲ ፖለቲከኛታት ገዚኦሞም ዘለዉ some እዮም ሚድያ ኣብ ኢዶም እዩ ስለዚ ውሑዳትን ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ቁጥጥር ናይ ቁጠባ ናይ ዓለምን ናይ ሚድያ ናይ ዓለምን ዘለዎም እዮም ከምዚ ኢሎም ንሓዋሩ ክቕፅሉ ይኽእሉ ዶ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ብውሽጣዊ ናዕቢ ናይ ኣሜሪካ ክህለዩ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ በዓል ኢሎን ማስክ ድዮም ካልኦት ዓበይቲ ብቴክኖሎጂ ዝሃብተሙ ኣብዚ ገይም ናይ እዚኣቶም ግን ኢድ ዘይብሎም ኣብ ሂወቶም እውን ንኣብነት ኢሎን ማስክ ብዙሕ ፀገም የጋጥሞ ኣሎ ንነብሱ ክብል ማለት እዩ ሓንሳብ ንትዊተር ክዓፅዋ ይደልዩ ኣለዉ ንኣብነት ብዙሕ ሓቂ ተውፅኡ ኣለኹም ኢሎም ነዛ ኤክስ ትበሃል ኣብ ኤውሮጳ መጠንቃቕታ ዓብዪ መጠንቃቕታ ወሲዱ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ መጠንቃቕታታት ወሲድ ኣሎ ሕልፍ ሓሊፎም ሲ ንኤሌክትሪክ ካርስ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መኪና ሲ ድጎማ ክንበሉ ናብ ግብሪ ኢሎም ሲ ንተስላ ጥራይ ኣውፂኦማ ስለምንታይ ኢሎን ማስክ ኣንፃሮም ስለ ዝኾነ እዚ ዓይነት ኣካይዳ ክሳብ መዓስ ክኸይድ ይኽእል ኢሎን ማስክ ኣዝዩ ሃብታም እዩ ብዙሕ ፅልዋ ኣሎ ብዙሕ ፈተውቲ ኣለዎ መንእሰያት ብዙሕ እዮም ዝፈትዎ ኣብ ሪፐብሊካን ብዙሕ ደገፍ ኣሎ ምስ ግዜ እቲ ፖለቲካ እውን ኣንፃር ረብሓ ኣሜሪካ እውን ስለ ዝኸይ ዘሎ እቲ ናይ ግብረ ሰዶማውነት እዚ ፆታ ናይ ምቕያር ገለመለ ኣንፃር ሃይማኖት ምኻድ ምስ ብዙሕ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ እውን ስለ ዘይቃረ ዘሎ እዞም ንዘበናት ተቆፃፂሮሞ ዝነበሩ ብርቱዕ ክሳራ የጋጥሞም ኣሎ ብናይ ናቶም ሚስ ካልኩሌሽንስ ብተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘሎ ጌጋ ድማ ክጠፍኡ ምዃኖም ጥራይ ዝረኣየካ እዚኣ ክብል ይደሊ ኣይ ሆፕ ካብዛ ቪድዮ ገለ ነገር ተማሂርኩም ክትኮኑ እቲ ዕላማ ድማ ከመይ ጌርካ ነቲ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካን ናይቲ ካልእ ፀጥታ ኩነታትን ትርድኦ እዩ እሞ በዚኣ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ከም ወትሩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣካላት ናብዚ ቻነል ኩሉ ደገፍናትኩም ኣገዳሲ እዩ እናበልኩ ርእቶኹም ድማ ግደፉ እናበልኩ ገጥፈኩም እየ ድሓን ኩኑ ብለኩም ፅፅብቑ ቻው ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገፃ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ብዩሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብረ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመፃኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ